Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, il-programm tal-lum ħanamluh bitlit għamliet differenti tal-għana Spiritu Pront. Fil-festival li konna organizzajna fl-imkien mad Dipartiment tal-Kultura fl-1998, dawna kienu tal-esperimenti li nistgħu ngħidu li irnexxew mhux biss għaliex kienu ġodda għal-Maltin kollha, ma kien hemm għannejja li jew fil-luq tad-dar tagħhom jew fil-garaxxijiet tagħhom jew inkella kultant fil-ħwienet kienu jgħannuhom, imma fl-istess ħin ukoll għaliex l-udjenza ħasset li qed tieħu siem attiv fl-imkien mal-għannejja. U bekk korejna li l-għana mhux xi ħaġa tal-mejtin imma tal-ħajjin u ħajjin sew. Ħanibdew illum bl-għana tal-gideb. Magħna għandna biex jannu l-għana tal-gideb lil Kamra de Bono u lil Franz Mifsud ta' Zeren ta' Vestu li ħantihom il-ħin biżżejjed biex jannu u ħajdoqqulhom għandna bħala prim kitarista lil Ronnie Kalleja tal-Musta, lil Salvutanti Kanadis u lil Franz Asa ta' Saqajn. Nisimgħuhom. Darban tliftet dar fejna għattane ġenras id-dorbija wara ġima best middejqan għasebt ruħi ġos għallija. Xarmejle ġada xenta fl-eskator ċaban jaqsam tloċe jani bla moqdif u bla motor. Tarbija ta' sadejn Bist fil-ħawt tal-mamodija Nawmona dazdamt jomejn Ramej فلا تخم يبصر خمسين كل
يبصق زي كشاطة الصفاري نخدم باترونا أصفان ببتبرة وزوج برسياني ستة مرة وبجامان عندك مالا سودة توتا أطفتني تبخى المرة أهرج لجب دربة فاسد تمام بايدة الكوكودرة كان الكن ما حتستخبى بخالق ونجيبه في الامكان الحطوس ريقت في القجة والأصفر الساعة الجردين مجلك من ورد السلام اخضر داس الميكروفون كان بصعيدة جلتا بابرو منه فصلت بار زربان الجنرال البلاد صايرين يعملوا بروجيت كبير كومبلكس الاسترونومية ترسنا زيرة بالف باجير خرج لنا وملام بلانجاسية أصرت بالمرعتية وكون سعيد الفين أسرية كان الكن ما شط البحر رقرت له بستاخذ بين بالمستخية البوري شو عجبدا يستخير وين شولا دخلت الأرض فلا ولا تفتش ماجسترات بدو
تدور سوالك كل قالت زوجة العكوزات كان بضحكة عشان قالش ما زازل اتخديخ كلب تلعرب مار ايما انبات قد مو فوق ودنيخ نجري والطلا ما ننزلش فرس ليانا الأحوازيمة تجري ما نربحش ما يتكل الدفن الله كيف جابونا طالبو جديد علموا ورشتري لخبزة سيجارة وفلشكم نبيت علي برما ببو جميلة وين علي توب جديد العشرة ارتبت خشو اللحام بس خديد بطحرني طب 200 صبان مربط جيتا فوق النار دارتو وحلت ما السقف بالانكذبت الدار Mela, emmek kif smajtu, daka kien l-għana tal-gideb, kienu eżempi tajbin ħafna, u kif indunajtu, dawn kienu għanijiet li fihom kull waħda, naturalment barra kadenzi, ġifi barra l-axħar zewċanijiet ta' kull għannej, kien fihom storja. Fil-fat jgħidulhom mhux biss għana bil-maqlub, imma kważi qishom fatt fiċ-ċokol, għalhekk huma interessanti ħafna. Fl-istess ħin, l-għannej x'qiegħed jagħmel qiegħed f'dak iċ-ċokon ta' għanja waħda qiegħed jiġbor storja waħda. Huwa mezz interessanti ħafna fl-għana tagħna u nittamaw li dana jieħu iktar mill-laqabad fost l-għannejja. Issa għandna wkoll għana differenti, sa jkollna l-għana fuq il-kelma. X'jiġifieri dan? Dana meta għamilnieh fil-festival ikun hemm xi ħadd miż-żewġ preżentaturi u kien jgħid kelma waħda u dak il-ħin stess spiritu pront ismu miegħu dak il-ħin stess l-għannej irid jivvinta għanja. U hekk se jkollna issa darba mhux jien se nivvinthom imma l-kitaristi stess waqt qegħdin idoqqulhom dawn se jaqbdu u ifajru mill-ewwel kelma u l-għannej mill-ewwel irid jgħannija. Mela nibdew nistieden li għoni jkompli idoq sħabu Franz Aza u Salvutanti u Carmelo Libono u Franz Mifsud ħajannu skont il-kelmiet li se jagħtuhom il-kitaristi stess. Nistgħu nibdew.
ونفتح الباب جدة الملان يا سجلات يلا كنت جيت يسوينا أنا أرضو الباسات فيورا أرجعت عنيتين سالفو قال الكلمة فيورا منه وانت جوا الجنين والله لنا حرخة ببداية يا دانا شسوى عليك كل شخل الله جنت لك خارس السيبو أديت خابيك كل من وما بخالي بوست علي لون مراخ للصار جريكو بنت سميتلي طالستدينا للانجراتيا كولتورا كور برينشيبالي والعليشية السيستا كل sta col mu tradizionale. Maltine conosciut سميت له الكلمة سجوبل اتعفو وبشوت Capoccia? قلت لي قلبي عندك مسيورة وبشتك على تستنيك الكابوتشا افتوى عجب القصد تستخدم لك También لقيت يخسب مخي من فم البار رانس بريمي لامبيانتا وسمي لسالفو كم نستا ونبزاو عليه Argotti
نستنى أطفلت لورا ونزم حلقة سيلنسيوس ولا للجوال أرقدي أنت تخص لي صار شابوس بوكيت نوبات يا ورا الأخرى نخسب سوا يا دموع وقت الساعة فرنسا لي منو حتى الردنتور صحة نعستني الخيلة والخجاء صخة بسطة منديش أطلفيني فقصت بيدي إما سانسون يمنيش كارتيرا نحسب أو مسير ينبديلي بالبوت وأطلع الكارتيرا سيبا كارمنو حاديلي جلستان راجل وزبيلة على ما عندي لبدافيتيو والساندل التنتطلي وما سمتشينو دالتيو educazioni كربنا زوجانيا الله لا نلا بلتو سميت ليلة دوكازيوني من لوجولو الفيرسيتا بتشلا والبتسلة كم تنخدم وكم يخدموا طفالي فيني كم عليا المارة وجية وكم تفتح دمتكم بيني ستروفي يا ورا الأهرام بكت القطة والهين لن يفيا إربع ستروفي يجو بجام ضميين زيمن
لوا بما لبسخته وانكا صبيح حافظ من سالفا والآدم وكان مكان عريوس خير فورت Sperto pronto ودنانو نغلق لنا بلينكت رون مخرة السأل منه من دي جرات Università وانت يونك جدايت لي كمان برافو ينبخ وايد لمتى كنت الانيفرسيتà تيجي كمل دبلومة ارباح ليه دياب سيارة يا نبني أفقد الكلمة للي سمعت سميت لي الكلمة بيديا اللي فيا يتربيت سميت الكلمة بيديا اللي نافي شجفيري من شكوني دفيا نهدل ايوا يانا ما مسيري ودك يا بتشا عدى حال من الاسكالا اخب كتف التاشا السيباندو انت الصور جرج مفسود كركب ديكيان العداتياو بيين الزلنا تامنتي وانكاوا شيلاتياني بيا يعلم لستودنتي Mela, emmek smajna din it-taqsima sabiħa fuq l-għana bil-kelma. Issa, il-kwarta li baqanna dan il-program, baqanna nistgħu ngħidu esperimenti u interessanti li morna tajb ħafna fih fiż-żewġ festivals li għamilna u żgur fil-festival li ġej kallarit Mejju li ġej tas-sena 2000. Da sa jkun għana ngħidulu spiritu pron bid-demp. Bid-demp fisser li l-għannej fil-waqt li jisma' l-għannej ta' qablu l-għanja li kun għanna l-aħħar vers ta' dik l-għanja irrid jaqbdu minn ġditu u jirrepetih. U hekk ir-raba' vers tiegħu se jikmanda l-għanejta warajh biex jerġa' jirrepetih. Nistgħu ngħidu huwa għana maqut iktar minn katina u li fl-istess ħin għalkemm l-għannej ħajimprovviża, ħajivvinta, u fl-istess ħin huwa marbut. Esperiment interessanti u jiena konvint li intom ħajogħġobkom ukoll. Nisimgħuhom.
وللكتر راس ما يتدقوا عين في الموت ما نبقاش أنا النوانيا ورا الأهرة ونمرك ما يمبرتاش Ken Kamplonano en Albek Mata Takesh Awal Sabesh Sawaranian Eila Bostan Masebesh وجالت عيلة موسان سيبان أنزل كنتلار يخاف فريش وان كنت مخك يا برومتي لا نعطيك ما يفعليش ما يفعليش لعناتي نايت لك درت ما تنزليش عالزبال صجد قلب ندم ومفعل بلي ينمنيش وطلمنتيش انفعل بلي نقبل مياك نعطيك راجون امرك ورد كارم دلانا انت من لعواك بليون لكل كابليون كيف أتايدلي ورابين ما جيت تنتور بوني لكن عليهم من فلوك ناني أكتر بكيت ولا البكي السميلي حبيبتي يا ما بصارتك قد لعنتي ياك فرم يسبكا حنيتي لك فوق كل خط وفوق كل خط من يعيش معلم أنت ناد بروخي بلا فرانت تفش من يعيدك لا يفهمني كم يني أس وين يرانت والفي
سميت لي الانيورانسا متى انت راجل ستوس نافلي انتي اني برافو وانكا البونت امبيكوس وفاي تدخل دا شيء الامبيكان نبقى لو روما نبقاش برعك ترش لنظام خيمت ونت لسن ما نتزرداش وسمعتك السمات الزردة انت للخنك بوسط سميت كل ما تطعيت مال بامبالوني بلا مال براءات ما بقيت وقعت ما بقيت لو رابلانا الحلت بروفايت وعملت براديا مكال البرنشيبيو وفرط الخزن قد ما كلت وفرط الخزن لما تاكل ايدلف مخك فين يا تمور انت كل مطاط ايت مالا نيا دايم تعمل صدرك صار وصدر صور يا نخاف نعمل عطل كون شفتي كونفوز بران برافا للمون نعمل بيش ما تنشن كم مرفوز وبلا مكارم أطماط تنترفس ما يا بلا حفنا ناس كل مترا ترسى بشتاني اي كلك خافة تربيس وتدر بيس خفاء اقلي ومخنو زاخي لاسخيخ براعت مانو زام بتياني بفعلي خار نخرج ربيخ Mela, emmek smajtu dik il-kwarta għana bid-demp
u kif taraw għannejja għall-ieħor wieħed irid anki mqar tematikament u ġilu wkoll bil-kliem jikkondizjona il-għannej ta' warajh. Nittama li daw it-tliet għamliet ta' għana Spiritu Pront u rewkom il-varjetà għalkemm Spiritu Pront, għalkemm bil-kwartini, għalkemm blanijiet, pero hemm varjetà meta wieħed ħaddilaq xi waħda moħħu u jistgħu wkoll jiżviluppa minn daw it-tliet għamliet oħra aktar qudiem. Nittamaw li l-ġejjieni jurina daw it-toroq ġodda li qiegħed insemmi. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzjaw wkoll l-għannejja tagħna Kamra de Bono u l-Fas Mifsud, nirringrazzjaw wkoll kitaristi Ronika Lejja tal-Mosta, lil Salvatant il-Kanadis u lil Franz Azata Saqajn. Nistedinkom għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u d-daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.